Mohi re o dumedisa lo amoela kgasong ya ditaba ka puo ya Sesotho phirimaneng ena ke Thatohlanyane mme ke tla hasa ka kopanelo le Augustine Letlalo pele re kena ho tsona ha re lekoletse itlhomeng pele. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. America inkile taolo ya naha ya Venezuela. Tsaka jana re dithagola ka tse reng African Union e bontshitse ho tshwenyeha ka tlhaselo ya America naheng ya Venezuela le ho tshwara mopresidente Nicolas Maduro le mfumahadi wa hae. AU e hlalositse boemo ba yona e le bo kgathatsang ya ntore mathata Venezuela a ka rarollwa ka mokgwa o tsitsitseng ka dipuisano tsa dipolotiki. Ha re tswela pele dikamano tsa America le Venezuela di tukehile ho tloha selemong sa 1999 le hoja dinaha tsena di ne di saenetse tumellano ya kgobisano e ileng ya tswela America molemo ho feta Venezuela. America e tshwere mopresidente wa Venezuela Nicolas Maduro mme e re o tla hlaela lekgotleng la dinyewe America. Mathosong a dilemo tsa bo 1950 America le Venezuela di ile tsa dumelana ka hore dikhampani tsa US di tla tsetela lekaleng la oli la Venezuela. Empa ka mora puso ya mofu mopresidente Hugo Chavez wa Venezuela ka 1999 dipelo tsa dikamano tseo di ile tsa fetolwa. Jwale Maduro yena o tswetse pele ka dipelo tsa Chavez, ntho e sa kgahliseng mopresidente wa America Donald Trump. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in and we have the same situation that we had for the last long period of years. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. And it has to be judicious because that's what we're all about. Maduro o tla hlaela lekgotleng la dinyewe la America. Maduro and his wife will soon face the full might of American justice and stand trial on American soil. Right now, they're on a ship they'll be heading to, ultimately, New York. And then a decision will be made, I assume, between New York and Miami or Florida. Habungata bothabela o tshwarwa ha Maduro, motlatso mopresidente wa Venezuela o re Maduro ke yena fela mopresidente wa bona ebile ba batla hore a lokollwe ka opanya leihlo. Kaolele mongodi moholo wa mokgatlo wa makomonisi leng Solima Paila o sa holotse ka bohale diketso tse mabifi tsa America le ho hapa ha mopresidente wa Venezuela Nicolas Maduro maobane. We want to extremely condemn this United States action against the Venezuelan government, the violation of international law and national sovereignty of Venezuela, the abduction of an elected president, constitutionally elected, who won elections fairly and square. And we, at the delegation of election observers, including of the entire alliance, who were seeing what was happening in those elections, but because the United States of America already had someone in mind over the years, they rejected the electoral outcomes. Venezuela runs one of the best electoral systems in the country, and in fact, almost every year they've got multiple sets of elections, and they are even electronic. Just at the end of electoral process, within an hour, we have an idea of who has won actually. So this violation of international law and disrespect for international law by the United States is completely unacceptable. Ditaba di sa le mothating ona mokga wa EFF o se holotse ka bohale ditlhaselo tsa sesole sa America naheng ya Venezuela le ho tshwarwa ha mopresidente Nicolas Maduro ha mmoho le molekane wa hae ka qobello. Ho latela EFF ba boletse hore ketso ena e bontsha ha America e kgantsha matla ebile e hatella dinaha tse ding. Mokga ona o phaelletse ka hore America e thakgotse ditlhaselo tsa moyeng mme ebile e boetse e na le mekgwa e meng ya tlhaselo naheng ya Venezuela le dibakeng tse ding tsa naha eo tse kenyeletsang Caracas moo ho seng ho phatlohile dibomo.
Tlalong ya yona EFF e boletse ha ketso ya mopresidente wa America e sa ikamahanye le melao ya botjhaba e ka sitana le molao wa yona wa boitshireletso. Mokga ona o boetse wa bolela ha America e le mmusanosi o nketseng dinaha tse ding matla tsona e le mohato o tlatla ka ditlamorao tse sa jeseng dithewelang ka moso. Ha re tswela pele mothamo wa sephethephethe o nyolohile jwalo ka ha diketekete tsa bakganni ba makoloi ba menahana le mehlala ho tswa matsatsing a phomolo ba kgutlela malapeng ha ba bang ba kgutlela mesebetsing. Gauteng ke bakganni ba ka bang dikete tse 10 ba tshwaretsweng ho kganna ba le tlasa tshusumetso ya tai. Re lekola taba ena le tse amanang le yona diprofinsing tse ding. KwaZulu-Natal palo ya makoloi a fetang Moi River Toll Plaza e feta 1,500 ka hora. Haka profinsing ya Mpumalanga teng ho hlaloswa ha e le boitshwaro ba bakganni bo bakileng dikotsi tse ngata. This year is worse. We don't understand why we'll have 143 fatalities in the province, 21 more than the fatalities that we recorded last year. It's a concern to me. Eastern Cape teng mthata ke matianong a R61 le N2 e sehanga toropo ka lehare e tswellang Beaufort West, Komani, East London le dibaka tse ding mo batlanka ba sephethephethe ba seng ba hapile makoloi a mmalwa a sa lokelang ho ba mmileng. Free State teng N1 e phunyeletsang Bloemfontein ho bile le tiehiso ha o fetwa moo mmila o lefellwang mme bakganni ba ile ba dumellwa ho feta ba sa lefa ho fokotsa mothamo wa sephethephethe. So far it was fine. We are coming from Tata, Eastern Cape. We are going to Joburg, accompanying our son. The traffic was fine in the morning. Perhaps it's because we were driving in the morning. Batlanka ba sephethephethe ba bonahala hohle mebileng e meholo mme bakganni ba eletswa ho ba sedi haholo dipuleng tsena tse solohang ka matla tse sitisang pono. Ha re kena o tsa dipapadi e leng tsa bafana tse ding tsa ditho tsa parlamente di lakaleditse sehlopha katlelo mahlonolo papading ya sona kgahlanong le Cameroon bosiung ba kajeno. Mohi di bila hakalo tsa kajeno o bolipi bo latela e se ka le ka sala hantle ho fihla ka kopana hape nakong e tlang salang hantle.